Asep, Asep. Naon? Cek si Nur hayang liburan cenah. Itu ti, ni Iraha abi ngomong gitu. Itu ti mani, ini itu ti ma ngomong we atuh Nur nih, tem malu-malu bagong nyainya. Oh, ninya nih api-api wae. Nin teh we saing pisan marane ini saing saing. Naon Nur, hoyong liburan yang ahep. Hayu atuh. Tuh cenah hayu cenah Nur buru. Ini entah ketang Asep ini tuh timah era Ngewa Nur nih, dasar bener nama hayang eta tehnya. nah ente we bos ini saing manen dah ente Nurman. Ayo atuh ek liburan ngamakna. Itu Asep, tidak Nurma gak bilang gitu kok nih. Eta masih tuti we rieuh nih, dak Nurma embung iya mau ngarepoten ayang Asep. Nyewa sia ke Nur nih. Tong sampai bibir aing ieu ngajulit deui ye. Nih karek lebaran aing teh gara ngadosa deui. Non atuh Siti nih mane nih riweuh. Sia nu riweuh mah. Sok atuh Nur, rekamana cenah tuh cek si Asep. Ke kebun binatang we atuh nih ningali kembaran Nur dak Nur mah juga beruk. Sia kain ini saing pisan mane eta juga bangkung tai. Sok-sok cenah Nur nih rekamana cenah nya. Naon atuh tuti meni riweuh nih. Untuk ketang Asep nih, dak Nur mah teu naon teu ka mana-mana oge. Nu penting mah Nur milik Asep selamanya. Love you Nur. Ini Asep ini Asep ini. I love you too. Ini Asep ini. Goblok nih, gas hayang ngadosa. Yeuh sungutnya nih.